Мистер Биткин. Бар ул мешнала болгон жерге, мешнаны силдеде бери. Болсун. Кайнытатын элтире керекти де. Болсун. Не ичкилеттимби сизни? Не керекти? Кайнытатын элтип келерге мешна керекти. Барамса, огай мен арып турам. Мен арымаганмы? Мен айтып да күрөшмө. Да ким болсо да барга керекти. Бар кесиң. Жүртө билемси? Огай. Үйренирме жолда? Болсун. Элт да кел. Мешнанын сыпатын кайтар. Бир затын да коймой кайтарлыкмы? Эригиз бармы? Не зат? Калай ары күндү бүгүн дейм, күнчүктө тиеди. Аны коюңуз да, алдыгыздагын буруңуз. Жүрүтө билмейсең, нек мингенсе? Мага келдик. Не ичкимисе? Алай жеңилдек токтойсо. Мен кесим. Бек сау болуңуз. Биткин. Алай ошейт, сау калыңыз. Бүгүнүңүздө кайтакмысыз? Кайтырга да болурма? Да, sonra мен саклайм сизни. Таң атканды. Уян. Кайтмаганды sonra. Ким? Алай бош. Нече саат болгон? 8-ден атлаган. Анам, менсиз ашай турадыла. Hello, man. Салам. Sprechen Sie Deutsch? Азбуз. Канитат. Калай түшкенсе бери? Пардон, мен сизни аңламайма. Эсигизден мешнамда да айландырган эм. Кеч бериксиз. Мен сизни аңламаганский. Бир керечикта. Sonra siz kanitат түлсүз. No, my name is Maymul. I'm sorry. Мен сүйген кыздан да арюсуз. Ол да арю чыкты. Сиз андан арюраксыз. Бир кесетчик. Ол мени сүймейди ансын. Жарлычык. Жагысындым. Сау бол. Эхи бармыт? Жокту. Бар боор деп турам. Айтмаганды кеси бармыт жокмут деп сорган эм. Жок эсе, мен боллугум. Керти? Хо, алай жаратканмы? Булай көргүлейм, балып коерчуйм. Ийиң затың жарашыпмыны? Ой, жаңы иштеп башлаганмы? Excuse me, I'm go. Бар.